Amahoro y'Imana abana mwinshuti z'umusaraba. Amani ya Mungu iwe pamoja na ndugu za msalaba. Ni Profete Mukristo Richard ugarutse mu kiganiro gihe cy'Imana. Ni Profete Mukristo Richard anarudi kwa muda wa Mungu. Ninakupenda sana. Kandi ndakwakiriye cyane. Tena ninakupokea sana. Nimo ndashimira Imana kuko idushoboje kubana nawe muri kino kiganiro. Ninamshukuru Mungu maana ametusaidia pamoja kwa mazungumzo. Nimo ndashimira n'abantu barimo barakira indwara bakanyandikira bakanyereka yuko bakize babohotse. Pia wagonjwa wako wananiandikia, ninashukuru maana wamepona pamoja. Devota uri Canada wambwiye yuko Imana yamukijije ikivyimba cyari kiri mu nda. Imana iguhe umugisha. Devota Canada umenambia Mungu amekuponya uvimbe liko kwa tumbo, acha Mungu akutendea ngine. Uri Bugande nawe wambwiye yuko yaramerewe nabi igihe twasengaga, yaramaze imyaka igera mu 10 atajya mu mihango, ariko turimo turasenga Imana yamugire neza. Imana iguhe umugisha. Arusi katika mji wa Uganda umeniambia ulikuwa na shida miaka 10 au uko unaingia katika majira, lakini Mungu amekusaidia. Ari umukobwa wari muri Australia yarumaze imyaka myinshi cyane, yarabuze umugabo, turimo turasenga Imana iza kuza kumuha umufiance. Kuna msichana alikuwa Australia, alikuwa bado hajapata mwanaume, lakini tunakuombea ili Mungu akupatie. Twari turi mu bihe bibi, ariko nabwo Imana ntabwo abura gukora ibitangaza. Tukiwa katika majira mabaya, Mungu akifika lazima atende muujiza. Imana ikoze igitangazo ukatwandikira ukatubwira ngo byagenze gutya na gutya igihe mwasengaga, bituma twongera kugira imbaraga zo kubandanya gukora. Wakati muko katika majira mabaya, lakini Mungu akitenda mnatuambia na tupatie ujasiri wa kufanya huduma. Ndabizi nyuma y'iki kiganiro, nyuma y'iri jambo nawe urashobora kumamagara Imana yakugiriye. Ninajua baada ya haya maongezi ama maombezi, najua baadaye utaniita tushukuru Mungu. Reka dusome ijambo ry'Imana, Imana yashyize ku mutima wawe. Acha kuna neno Bwana ameweka kwa moyo wangu, tusome pamoja. Ni ijambo riri muri Yesaya ibice byaho 54 umurongo wa 17. Ni kitabu cha Isaya 55 mstari wa 17. Haravuze ngo ariko nta ntwaro batuye kukurwanya izagira ikigutwara. Naseme hakuna silaha imetengenezwa juu yako haitakufaidika. Kandi ururimi ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Aseme kila ulimi utasimama kwako kwa kushtaki lazima utaishinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Hiyo ndiyo urithi ya watu wa Mungu. Kandi uko niko kugororoka kwabo guturuka ahondi. Aseme na hiyo ndiyo utakatifu natoka mahali nilipo. Niko Uwiteka nyir'ingabo Imana ivuga. Ndivyo Bwana wa majeshi yasemavyo. Ijambo rivuga ngo niko Uwiteka Imana ivuga. Aseme neno nasema ndivyo Bwana wa majeshi yasema. Ijambo litandukanye n'ayandi majambo wigeze kumva mu matwi yawe. Ni neno tofauti ya yale umesikia kwa masikio yako. Muri iki gitabo harimo amajambo menshi yagiye avugwa, hariho n'ibyo bagiye bandika. Kuna yale ambayo yamesemwa na yangine yameandikwa. Hari ibyo baruka bagiye bandika. Kuna yale waluka wameandika. Hari amateka yagiye abaho. Kuna mambo yamefanyika. Hari ibyo ba Yesaya bagiye bahanura. Kuna ile wa Yesaya walitabiri. Ariko hariho n'ibyo Imana yagiye ivugira. Lakini kuna yale na Mungu mwenyewe amejisemea. Icyo Imana ivuze nta commentaire ibaho. Kile ambacho Mungu ameongea kuna comment. Cyamba Imana ivuze ntabwo abarozi barirwanya ngo babishobore. Neno Bwana amesema mchawi hawezi akapiganisha hawezi. Umvuka Uwiteka Imana ivuganye nawe. Sikia gisi Bwana wa majeshi anasema na wewe. Yavuze ngo nta kirwanisho abacuriye kukurwanya kizagira icyo kigutwara. Aseme hakuna silaha imetengenezwa juu yako itakushinda. Niko Uwiteka Imana ivuze. Ndivyo Bwana wa majeshi yasema. Kabiri haravuze ngo ururimi rwose ruzahaguruka kukuburanya uzarutsinda. Pili nasema ulimi utasimama kukushtaki utashinda. Hari ibintu bibiri bituma Satani adushobora. Kuna mambo mawili nasababisha shetani anatushinda. Ikintu cya mbere ni ukutamenya iri jambo riri hano muri Yesaya ibice bya 52 umurongo wa 17. Aseme ni kutokujua haya maneno ambayo iko katika kitabu cha Yesaya 57 mstari wa 17. Riri mu Baroma ibice bya 8 umurongo wa 31. Kuna ingine maneno iko katika kitabu cha Warumi. Avuga ngo bisanzwe Imana iri kumwe natwe mubisha wacu yabandi. Aseme maana Bwana iko upande wetu na atakuwa juu yetu. Ibyo ni ibintu binshaka kugira ngo nkubwire ngo iyo utabimenyereye, iyo utabisobanukiwe Satani arakurwanya akagushobora. Hii ndio sababu kama hauzoee maandiko shetani atakupiga na atakuweza. Icyambere riravuze ngo nta kirwanisho abacuriye kukurwanya kizagira icyo kigutwara. Ya kwanza kuna silaha imewekwa juu yako itakushinda. Icyakabiri ugomba kumenya neza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ya pili ujue Bwana iko upande wako.
urashobora kuba uri hano muri iki gihugu cy'Uburundi ariko ndagira nkwibutse ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Nataka nikwambie katika nchi ya Burundi uko ndani lakini Mungu yuko upande wako. Urashobora kuba uri hanze ndakwibutsa ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Unaweza kuwa nje ya nchi lakini Mungu yu upande wako. Nta kirwanisho abaturiye kukurwanya kizagira icyo kigutwara. Hakuna silaha imewekwa juu yako itakushinda. Nona ibyari bikuriho birahindutse. Yote yalikuwa juu yako yanabadilika. Nona ibyakurwanyaga biratsinze. Vita ilikuwa nyuma yako inashindwa. Intambara urumaze igihe uri muri Rwanda urazitsinze n'izina rya Yesu. Vita ulikuwa nayo ndani inashindwa kwa jina la Yesu. Urubanza urumaze igihe uburana urarutsinze n'izina rya Yesu. Mashitaka ulikuwa unasamba kila siku inashindwa. Ubuzima bwawe ngo bubaye neza. Maisha yako inakuwa Imana iri mu ruhande rwawe. Mungu yu upande wako. Kandi ntabwo hari ngikurebe. Tena haiko mbali ili kutizama. Ntabwo hari kugira ngo irekereyo. Haiko pale jua kuacha. Irahari kugira ngo igire icyo ukora. Yuko karibu yako. Abaganga barananirika Imana irahari. Madaktari wameshindwa lakini Mungu inshuti zawe zarananirika Imana irahari. Marafiki wameshindwa lakini iri mu ruhande rwawe. Yu upande wako. Ndibutsa wowe ko Imana iri mu ruhande rwawe. Ninakukumbusha kwamba Mungu yu upande wako. Tujye gusenga n'Imana. Tunataka tuombe Mungu pamoja. Imana iri mu ruhande rwawe irashoboye sida. Mungu akiwa upande wako anaweza. Imana iri mu ruhande rwawe irashoboye kugukiza kanseri. Mungu anaweza kuponya kama yu upande wako. Imana iri mu ruhande rwawe irashoboye kugukiza iyo ndwara idakira. Mungu anaweza kuponya magonjwa yasiyo na tiba. Kiganiro navuze ngo nyuma yaho nawe ugiye gushinga intara. Mwanzo nilikwambia baada ya hapa na wewe utashuhudia. Reka twinjize Imana mu mirimo. Acha tutia Mungu katika. Jambo ryo riravuga ngo ukuboko kwawe ntabwo kwaheze ngo inarwe gukora. Neno linasema mkono wa Bwana si mfupi ili usiweze kutenda. Ukuboko kwawe kugira icyo gukora ku buzima bwawe. Acha mkono wa Bwana utende kazi kwa maisha. Reka tugusengere Imana. Acha nikuombee Mungu. Jambika ikiganza ahantu urwaye. Weka mkono wako mahali ambapo unaumwa. Nitumara gusenga Imana uhita utangira ukora icyo utabashaga gukora. Tukimaliza anza kufanya mambo uko unafanya. Tujye gusenga. Tunaenda kuomba. Mana iri mu ijuru kandi Imana ikomeye. Mungu wa mbinguni, Mungu awezaye. Mana itabara, Mana ikiza. Mungu anayesaidia na kuponya. Imana yo kwiringirwa kandi yo kwizerwa. Mungu mwaminifu, Mungu ambaye tunaamini. Ndasengeye mwene data mushiki wanyu mugirene. Ninaombea dada yangu na ndugu yangu mtendee. Mbaraga zawe zive muri iyi kamera zimufate. Nguvu zako zitoke kwa kamera zimuguse. Waburwayi wenda kuvuguruje mwizina rya Yesu. Wewe magonjwa ninakuharibu kwa jina la Yesu. Acha mtu atembelee. Reka mateka hinduke. Acha historia badilike. Reka ubuzima bwe buhinduke. Maisha yake yabadilike. Mbaraga zawe zikora igitangaza. Nguvu zako zitende muujiza. Urakoze kuko umukijije iyi ndwara. Asante maana unatenda na kumponya magonjwa. Urakoze kuko umuhaye akazi. Asante maana napata kazi. Urakoze kuko uhinduye ubuzima yararimo. Asante maana unabadilisha historia ya maisha yake. Jina lako lipewe heshima. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Shalom shalom. Shalom shalom. Nitwa Mukristo Richard. Ni Mukristo Richard. Nimero zanjye za telefone ngizo. Namba za simu ni hizo. Unashobora kuba ufite ikibazo. Unaweza kuwa na shida. Wamamagara tukavugana. Unaweza niita tukaongea. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Ni umwungeri w'ishengero na Dahori Church. Ni mchungaji wa kanisa na Dahori Church. Hapa Bujumbura. Nkorera mu Ngagara quartier 10. Ni Ngagara quartier 10. Kwibarabara rigabura quartier 9 na quartier 10. Kwa mpaka wa quartier 10 na quartier 9. Wamamagara tukakugelekeza. Unaweza tuita tukakuelekeza. Mungu akubariki. Iyi video irongekira abantu bose ufite kuri WhatsApp. Tumia watu wote uko nao kwa WhatsApp. Ushire no mu magroup urimo. Hata kwa magroup uramufashije vuga butumwa. Utanisaidia injili. Ndagukunda cyane. Ninakupenda sana. Shalom shalom.